het tengam kalong kabasok Henry mapinyakon nakakam ngam pag-i watang sikam. Nalaban nila persaya ngi penkongo ingi panay ya ka NOC baka district council kamsim lalaban ay ya ka training license Henry ang nalawan kanik kaisi kabamenta kabalawan kabalayalam na ka-PPP hantay hash sa district council ginetret kamayat rong beseng bagi kita kena tribal kilalet yang setai sebuah high court ban yele percaya ke hima banasi kelaban dai halak kita kena rem bagi district council kamlaban ya kun mat ke hima suara kamlaban pinkongo ya ke hima suara banai ke NOC nah kata kedau kinino iya kabur na kahima suara nakabapenmi ya kani ko order anabaw sadar majay ulaban ay ya kan no objection certificate NOC hangti hapo majay lana kalong akan ni karukom hang nupat kahima suara kan yang ya kakis kabalile persa high court namar kacing ikun high court kalong ba bagai masora kamai ke NOC bagi kar kinam yo ya ka training license naka district council henry benta lana kahima sora kamdon borsyo kakis ngatray kalalong infractions na takadaw ban syukrani chat penriu kalong kabasok parari Anong EP balay ka district council kakwa bandamay kasanat yung paim maramdor ngisgaw tuwasay ba district council kamkwa banayo pare paim maramdor namarkan ng laban kruwat sabi lesi kalaban day kacing kinsayt ng hinapo mazay namar bau pai maramdor hau benai ban riu na libahan nyo jos nam mo baladep ular ribut ya berokit patat karang dia pemajai deh halar kata kenong rem bagi isi yo pai maramdor namar bau le danbor ya kita kenon tribal hang dia pemajai ya lebi Talagang kaway kaski kabangilit yang di pamajay benda sensus upay maramdor ng yat sa kaway kaliang ngaban mo menteri ng yat sa kaway kaliang markum ta sa sipangin ng yat siyang aring layo phone no bawa bibir may upay maramdor menteri nu kaptukan ningon kilasa kerkut yang karang di po majay kaba anda bagilah pun yang lamar yang wud upaya melasakan kang kedong hagit karang te po majay mi hapo kahima sora oi la keren start yung hanakum no yang mayong sim laban thum daw ding daw mau kabay kahima kit turit ukraw ganang pibaan dan kita kikintin manoboto to susutam nakani kahima sora jongi parabang susada butok genta komta kamot pat bawang wan ay sanat gidong kami kasanat benda nakabentaw si mapura jong kahima sora naik patay start palat yengi nabarbangi kinong sora ngitip ya kay kadayti kabangin le nakabenta kahima kajongi oh pilap penramjur ya kahima sora piong hana bakat kahima sora menantak ini ukraw perhat ngamang ya pi gua kan nodorjon
Pikwakan no hajar kita kinong kikraw pagkata kay Basora. Yin pin mi. Henry nganong ipitang gawin. Uwe upayim. Laboresim. Ubajudan bat ngi hakti hakzat. Kajing dan jang upayim laboresim bat ngi. Ningkong uday spokesperson jangka Federation of Khasi State. Uday ru advisor jangka Federation of Khasi State. Kebakam som tenane kalau mau payem laborasi sim. Uday ubriu ukun upami nakasingkai jong nong suara nang tay na poswer. Badi kepa jongi ini jad norum belong ru standing council jong kahima sora hak takipot. Bangis kau tenan ngis kau serong. Banaw na singkai. Jong ulong kepa kahima sora. Giyoru yaw sim melim. Tetep paren. Uway upaim laborious sing sim. Ina district council. Nganaman bawadan ulinya selok. Batiyam matisiyam jong district council. Namar banesi kidang kam tamai kam kena. Empalaban simrai. Ladam rai uba aden. Tausi panman. Ina jeselai mat. Mas ndap selamat ki iam kisiyam district council. Janmit laraya ke isu. Jogi masara pok maulai. Banong bagi let yaki ngipen kelemar. Hang tay hapo district council. Atau ngilaban pediang pai ba. Ya ke isu ke bamdai banra. Siapa maulai. Ibarat laliras pemaulai. Bala sikrannya kita kahima sora. Haman lagi kep kebailet ban kang bas election. Ngangasyong ngapai kani ke message sabi. Kebaran lada pikwa yang iru bangin snap platform. Banyak keren hakabelit kani kisu. Ngilong kibala kere. Bangin keren meeting ban pisrauto. Ya kibat jikon kepriun yaw trap. Lada kadai yang ibat pesauto nak day na po matpran. Lada kadai yang ibat pesauto na matpran. Banyang ban keren na kabita kahima kajongi. Gilong kiblak loy. Lada hakinong ijaka kiba pilet piang. Bat pesauto baklay kibriw. Hakaba pisim kabu isu election yung imaswara. Ngi kloy banay ban pensay. Namar bangi giyeng nakabanta kahok kasot jong kahima suara. Ay pipay ba hadin bangilawan mi nang tay na po district council ilay isang kiwaypat ki party ki kenuhon ki balay kendo yawiyam ilaka aya kabalaylam daw tau bajlan suaton Ubaday usara na kong balay. Ngan sukilikom ni. Doon ayuhan yandat. Pamasiyan kendo. Ba't katakag kinhon. Jong ubajlan. Uyam kaya ka uyat ramoy. Paday tusay. Papawag TV. Papawag social media. Anong ipido na ayuhan yandat. Papida ramoy. Panong masakaway kekenon kalawan benkirsa niya pi ka district council henry nakabasay hangingan keran niya pi nganong niya pi balay bau bajlan soton upaday usana ng omlay wilet persaya kahima sora naman kadon kadaw ba kabaw persaya kahima sora ya kabakiladi kaway katsaka dum-dum siklor arpaulak Siklar arpulak kiladi hangtai hapo kecaka kabadang yang kapat kanong steng habakiwan sagi kahima suara bakiwan pa ni KLC gimsim layan si ki kumnong inayam si NOC namar ba kadai ka dispute area day halor kata kanong rim kacing bamyo anong niladi ki persan ban penjingot
ya kahima suara kecangi ngano ya pi ko bajlen dalilele pinum yo ekensi na kahima suara lemda kajing ya pet bat kenong steng bat kalaidu namar ba kini kisnong kila ai ka complain sati sapo civil subdivision